way to begin. ati sinzi aho ntangurira. Ndashaka nshimira Imana ku buzima bwawe, ukuntu Imana yatuhuje, wambereye itara, urumuri mu buzima bwanjye. Uyu munsi imbere y'imiryango, imbere y'Imana, ndakwemereye yuko nzakwama ndakwitaho, ndagukunda ibihe byose, kuko ntabwo urongora uwo ukunda, ariko ukunda urongoye iminsi yose. Sheri, Imana yaraduhuje, tugiye kuja ku rugendo ubuzima bwacu, nk'uko Imana idongora, nanje nzarongora umuryango wacu ibihe byose. Ndagukunda uyu munsi, ejo, ibihe byose. Imana ishimwe. abantu b'umwega bapfushe ko mutatumye amashyi. Okay. Imana ishimwe cyane. Ko muri ayo maso. Pascal Chanella. Imana ndashimye yabonye ko urugo rukwiye kandi niyo rukwiye koko. Imbere y'umuryango niba ndagusezerera umukozi ko ndakubaha, ndagukunda, ndakumvira, ndakugangurukira. Haleluya. Zo kubabarira ibihe byose, zo gukunda gushitsa ku iherezo ryanje canke risagarutse mu izina rya Yesu Kristo. Amashyi menshi. Sabe uyu muntu wanje. Voilà. Amashyi menshi. Reka rero tubakire mu buzima bwabo basigaje kubaho hano ku isi. Mwami Yesu, ndaje kwereka zino mpeta nk'ikimenyetso cy'urukundo, kandi zino mpeta nk'uko zidafise aho zitandukanirizwa, kize kibabera ikimenyetso Mana yuko urugo rwabo ataho rukwiye gutandukanirizwa na rimwe. Uze ubibutse igihe cyose bazoba bambaye zino mpeta, eka bibuke yuko bari mu isezerano umwe mu yundi. Turasabye umugisha wawe, ukize kibabera icyibutso cyiza, mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Jewe imbere y'Imana, jewe Pascal Kiza, imbere y'Imana n'imiryango yacu, mwambitse ino mpeta nk'ikimenyetso cy'ibanga n'urukundo rwanje gushika Yesu agarutse, cyangwa urupfu rudutandukanije. Mwambitse ino mpeta nk'ikimenyetso cy'ibanga
ruze rube mwami urugo rw'icyubahiro imbere yawe kubana kwaba mwami kuze kwaba gucika ikorana mwami umanuka ugahemba mu icyubahiro mwami urugo rwaba mwami uze rucike akarorero mwami bafatanye urukundo rudasanzwe urukundo rwaba mwami Mana rucike rwarundi ari impande yose yigirako Mana baracika mwami basekuru kandi b'amahanga menshi kandi akubaha Mana ukubana kwabo mwami utuma impano n'ingabire zabo byose twareza gukorera izina ryawe Mana urabarinda urukundo kandi urukundo rwabo mwami ruzemo ubwenge bwa mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo Mana ubahezagire Mana urabahezagire Mana bavemo abahungu n'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo baba mwihanga rizogaragaza kubaha izina ryawe Mana bigaragaze nk'Imana ngaho Mana urabarinda mu izina rya Yesu Kristo urabahezagira Mana uhezagira ibikorwa by'amaboko yabo bamare imbuto kandi bamare umukate mu izina rya Yesu Kristo Mana bacike Mana gacagasara bigacika icyo inyoni zarikamo Mana ababara abamami abatandasi batasidaro barabamama bakabura mama batagico bakubwira barabamami abandika haleluya batagico bambara Mana bicekuru mwami buno bukwe bwabo bicike Mana z'abantu bagirire izina rya Yesu intsinzi yawe nibendera yawe urabakomeza mwami umwe wese namukomeze hamagarwa yiwe muri Yesu Kristo izina rya Yesu umwe wese mwami nawe ushike ukundi izina rya Yesu wawe mwami imitima haleluya wihaye mwami imitima yabo bose izina rya Yesu urugo rwabo mwami rurinde nawe urugo rwabo mwami ruze bicika umugisha ku gihugu cyose azaba arimo urugo rwabo mwami Mana rukika umugisha ku miryango bavamo urugo rwabo mwami Mana rukika umugisha ku ishengero mwami aba mwami bacika wikorako mwabwira ko ibi cyose ugomba gukora no ku isi ugikore Mana uraba mwami Mana itandukanye urabagenda bavumbura ibyo byatumye ubafatanya uraba mwami ugenda bakurikira ryahamagarwa muri urugo rwabo mwami Mana uzokoze ubaheza impande zose mu izina rya Yesu Kristo amen. urugo cyangwa ubugeni bwubahwe na bose. Imana imatanije ntihakagire ukimatanura ukundi. Nicyo gituma twari twakiriye ngaha umusore Pascal, inkumi Chanella, none ubu twashaka gushika nayo ko ubu Pascal ari serugo, Chanella nawe inarugo.